ва дар тиҷорат як чизи дигар аст ҳоҷои азиз, махсусан ин қарз. яъне ки қарздор шудан, қарз гирифтан ё ки қарза барнагардондан ҷура кай метӣ тамоми дардаду проблемату мегӯӣ ки ва қарза баргардонад. хуб мана баъдан дар ҳамин тренингҳо ҳам мумкин ҳоле ба шумо савол пайдо мешавад, мегӯянд ки мисол ҳоҷоя мо пул надорем, чӣ хел кунем, чӣ хел сар кунем, гап боз меравад ба сари ҳамон қарз аз банк гирем, аз ягон одам гирем, чӣ хел кунем, чӣ хел кунем. Масалан шахсан худатон умуман қарз додаед, қарз гирифтаед, чӣ хел корбарӣ кардаед, вобаста ба ҳамин қарз суҳбат мекардем. ҳамин урфият гуфтаги ки сета чиза давом. Яким қарза давон, дуюм духтара давон, саюм муддаи давон. Яким қарза давон гуфтаги ҳамин ки ин дунёвиам охиратбиам қарздор ҷавоб метиҳад. Чӣ хеле ки агар ин дунёва бояд тиҳад ва қарздор набошад, қарздодига одам умдан мегирад ва натиҳад ҳеҷ илоҷаш не, бояд давонда тиҳад. муҳлаташ бештар тиҳад. қарза давондан беҳад зарур ҳаракат кардан дар кор ки қарз нагифтан ба. Лекин ки акун гифт, албатта қарза вақташ ба доданаш дар кор, якум давондан дар кор. сони ҳамин муддавиам агар маитамонан агар якум мепусанд ҳамин қарздор немегуфта имом пеш аз ҷанозаи хондан. барои ҳамин ягон дигар савола наметиҳанд, қарза метиҳанд. ягон кас қарздор нест, ки қарзи инро ба гардан мегирад. ана бинед, барои ҳамин қарза давом гуфтаги якум. сони агар ягон кас қарздор бошад маиту ягон кас қарза гарданаш бигирад, агар ба тезӣ додан дар кор ки вай қабр ба азоб метиҳанд. гуфтаги де маит азоб мекашад, ҳамон ба қарза ягон кас гарданаш бигирадам давондан дар кор. барои ман мегӯям ки қарздор набошад беҳтар инсон. дуюм духтара давом мегӯям ки духтар ҳам ту балоғат барасояд. як бор пурстан дар кор ки ҳозира солу замон ба мехонад ме, маводо карьера мекунад ме, не ако ҳамин ман намехонам гӯн, ё сараша хондан охираша агар тарафи шавҳар мехонондагӣ бошанд, агар фикри ман ба тез додан дар кор духтара. ҳамин вай бахташ омдагӣ, вай бахташ ба тез паронча када бироварда додан дар кор, ҳам ба духтара давом мегӯ. саюмаш муддава мегӯм ки ин бачаоша поянд, бачаош меомдагӣ, хешу тавораш меомдагӣ, ё тайёриҳо мо не мегӯн. Не, падарам мегуфтанд ки ҳамин кому забона шах нашавад меита давонитон. тайёри чизе ҳама ғум меша адо тез давонитон. барои ҳамин окоҷони шери ман шумо мегуфтаги ки қарз мегифтаги одамманда шарту шароит шуданаш дар кор. қарза фақат музораба ва гифта мешад халос барои ҳамкорӣ кардан. навзи шавин ки мананда дафтарам нест, дафтари қарз. ягон касо ман қарз наметиҳам. муваффақияти ман ҳамин. худаш тоҷир, тиҷораташ мушкил, корош мушкил, бо болош ба каллаш банд, боли ҳамин каллаш банд будаги ва бо ӯи хаёли дафтар мекунад. не бигузор савдом нашавад, локи молам пеши худаманда. бора гифтам, пулошо нарасид, як миқдоршо додам, гирон мемонам, пула гирон мебиём, дастшон метиҳам. ягон кас ман ба телефон намекунад, ягон кас ба ман телефон намекунам. дафтарам нест. ман тиҷорат ба шогирдома бедафтариве меомӯзонам. агар ман ягон кас ба анҷом дода ва я қарздор кунам, ман гунаҳкор мешам ва гарданаш ба қарз мегардад.
سونی انسان اکن تابش بینید تو گفتن تشنه نبینید وقتی که گفته خونش با بود هدفش برسید مقصدش برسید میگیرد پولشه نبینید سوى یک دفتر کار رو میبیاد یا اون کس اومد قرض داده استید گفته نه خودتون شما پولتون نمیرسد تجارت بر و آدم که شما نقص قرض دید وای نمیتید حدتون گنده میشتون جدا میشتون بهترش دوستیتون موند قرض نمیدید قرض ندید و حسابش میآورد قایتن قرض ندید بهتر میشد برای خودی وای هم برای شما داده گنده شدنه نداده گنده شود بهتر لیکن من یک تا چیزی دیگر رو میدونم حاجی عزیز ما قبلا هم چون در تماس بودیم توسط سایت اجتماعی از قرض دیده شما خیر رو زیاد میکنید و اما آدمی محتاج و اینش هم هست باز مثلا بعضی ها نادرست نفهمند که مخصوصا من شاهد هستم به نهایت خیرهای زیاد میکنم من قرضای مثلا مهربان جان قرضای کلان در نظر دارم تجارتیه هم توش باشد اگر وقتی که محتاج میبیاد محتاج میبیاد وقتی که شما همون مبلغ همون پول داده میتونید بهترش هم تو میتید راو کارتا برای اینکه بعضی ها نادرست نفهمم برای همین من گفتم که لیکن این خیلی لکن برای من قرضای کلان در نظر دارم که گفته سونی نمیتونید و آدم هم با کارش کده میتونه لیکن منبع تجارتی منبع یگون کس پولی کلان تی گفته نمیبیاد من گفتم تجارت کدم با لیکن مثلا پولشون نرسید یا اینکه من پول به تنقیصی کشتن من البته هم تو میتونم که من کارشان بود شد بعد اقدام های خیریه خیلی زیاد دارید شما الحمدلله اشتراک میکنید الحمدلله این هم فکر میکنم که برای جامعه ما منفعت رسان